kama un'wana nga tivutisa ku kahle kahle a swi boha ku hi vana ku hela ka vhiki ke hi ko ngati ku hela ka vhiki ko hetelela ku ndla sweswo ku munhu a tlhava ya karhele kumbexana ya karhela ku tlula leswi a ri xiswo hi ravuntlhanu nhlekani mingiseri munghana lona fm na ku hlanganisa ku ringanyisa xitichi lexi ri koho eka nhlekani wa siku ra namuntlha mingiseri wa munghana lona fm i musumbunuku namuntlha siku ra vu-9 ra n'hweti liya ya khotavuxika lembe ri magidi makumembirhi nharhu ya mina ni khalanga pep mathevula ni n'wana ri smart wa jimo xitlangoma xi nga ri tani wa xicacana makunela wa ndandadzi hi vuyile musumbunuku namuntlha swo vula ntsena ku ri afrika wa vulavula na yo ya kungela nakambe hi yo mhaka hi tile namuntlha laha hi ta kungela mingiseri wa munghana lona fm ku tisela un'wana ngona ku afrika wa vulavula wu humelerisiwaku hi ncindani eric mabatsa hi famba swi nga ku fikela ka fukupele ya wona ya 13 nhlekani lowu sala ntsena masiku ya 12 masiku ma 12 ntsena ku va hi fika le ka ntirho lowa wa wu kunguhatiwaka hi va Khensani Nyango Foundation lawu pfunaka ngopfungopfu ka n'we mi nga na mindyangu n'we mi lava ku sungula mindyangu sweswo swa hi swi ku endlela leswaku mi kota ku tiva ku mi famba njhani mi vhikavhika njhani switlhavi swa vutomi byi nga na swo switlhavi muyingiseri wa mena se loko mo ya ka ku nga va ku ri ka Facebook mi lava Khensani Nyango kumbe mi ya ka Twitter mi ta kota ku swi vona ku endleka yini ku laveka ku mi famba hi gondo ri hi ndlela yaleyo sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku hlangana le endhawini leyi yi nga vuriwa ku ntirho lowu wu ta va wu ri koho ku hela ka n'hweti leyi ya ku hi nga ka yona hi ndlela yoleyo hala ka sweswo mingisero munghana lona fm timhaka ti tele mikhukhula leyi nga le ku veni kona a Western Cape yi le ku tiseni vanhu yi le ku vekeni vanhu hansi ka ntshikelelo swinene loko swi ka swi languta ka timhaka ta vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana kambe ke xivutiso ku va ku loko ku ve swi le ku vekeni vanhu ehansi ka vutomi nxungeto vutomi bya vanhu ehansi ka nxungeto swi nga va hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo van'wana va ku hi fike hi mhaka ku vanhu va ndlela leswi va ma tshami nkani ivi va tshama la a va nga fanelanga va tshama kona se swi hetelela swi veka ntshikelelo wa muxaka lowu wa mingiseri wa munghana lona fm kumbexana we nga va na tlhelo rin'wana leri nga ta ku hi rona hi ta kota ku twa ku timhaka tingani laha u nga koho wena mingiseri wa munghana lona fm a ni kha ni vona mahungu yo ka yi nga tsakisi lama nga humelela le a Uganda eka ku maravela ya fika ya hlasela a xikolweni xin'wana leswi n'wana a ni nga lava ku vulavula hi swona leswi ni lava ku vulavula swona mara ma swi vona ku mi le ka tiko ra kahle ni vulavula ku ri ku i secondary liya ya le Uganda liya va nga yi kombisa laya yi fana na xikolo xa le kwihi mi le tikweni ra kahle ma se swo vula ku tanihi tiko a hi hlayiseni nhundzu ya hina a hi hlayiseni miako ya hina hambi ho kombisa ku vilela hi nga kombisi ku vilela hi ku onha nhundzu hi na nhundzu ya kahle swinene lero a swi ta swi ri kahle mingiseri wa mina ku hi tirhisa ndlela yoleyo hi vona ku hi hetelela hi tikuma hi hlayise nhundzu ya hina hi ndlela yaleyo president Ramaphosa na varhangeri van'wana va tikonkulu ra Afrika va yile a Russia na le Ukraine hambi sweswi va nga hlangana na mintlhontlho yo hambanahambana hi ta bula na Prof Sono hi twa ku va ri yini vona eka timhaka toleto loko hi kha hi languta ka timhaka ta rendo ra vona xana ku nga va ku ri na swin'wana leswi nga hetelaka swi vuyerisa swilo ke twanana vaakatiko ku na vaakatiko lava nge le ku kombiseni ku vilela a Marhaba Stad va ri va lwisana na vahlampfa lava nga la tikweni va nga ha maphepha tolani kha ni vona yin'wana ya minongonoko liya yi nga koho eka xitichi xin'wana xa television leyi vulavulaka yi rhangeriwaka hi mujahani un'wana kha ringeta ku lava vanhu va timhaka ta ku xavisa swidzidziharisi a kha kombisa timhaka ta hi laha un'wana mhani laha a hehliwaka hikuva a ri ka vukungundwa i tirhaka ndhawu ya xikaya i nsati wa un'wana wa muhlampfa hileswaku vondi hi ku rhandza loko i ri na swin'wana wo tisa 50,000 hi ta ku ndlela maphepha hayi kona tiko leri xavisi n'wina maAfrika-Dzonga a ndzhaka nga ri ntlhemu ya mijika loko i n'wi tivisa ku yini ku lowu mihlampfa i hava maphepha hi ku wa wu tirhi swona na ku loko se ya swi vona ku ya maphepha i endle yini hayi kona a hi koti mingisero ma 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za ni vone tsalo rin'wana ri nga tsariwa hi professor Tinyiko Maluleke va kombisa timhaka ta ku kumbexana ta kuma nkarhi siku rin'wana hi bula na vona va kombisa timhaka ta ku tatana Sam Nzima
kumbe sirha semzima I un'wana wa valwela ntshunxeko hi ndlela leya ya xikhamera hi vo va nga teka xithombe lexa xa ndhuma lexa xi kombaku Petunia na Hector Peterson lowun'wana ve ri mani Mbuyiseni va kha va tsutsuma va kha va ringeta ku lata phalala Hector Peterson hi ndlela yaleyo laha nga teka xithombe lexiya va ri prof loko ni kha ni hlaya a ri mun'wana wa lava va rhandza ku ti dyondzela metse kambe a ta dyondzisa ku yini metse luwa na Serafer Vudu hikuva Serafer Vudu vete I dyondzela yini muntima metse ku va nge wu tirhisi hela kasi va n'wi pfuna ku I ta hetelela tana tlhari leri nga ta hetelela ri khinsamisa ri hoxa xandla ka ku khinsama ka xihlawuhlawu hi ndlela yaleyo ti tele timhaka a hi kuti 0860 0025433 tirhisa mathevula dps.sabc.co.za at Afrika munghana I Twitter handle hlekani ka wena khensile swinene loko yingisele xitichi lexi hlekani lewu Palamende ya rixaka leyi I Afrika wa vulavula sweswo mingisela munghana lona FM a hi twaneni ku miriyeni 0860 0025433 wo sungula hi lowu Kosa Vashomuhasi. aye papa Mfukeni. hi pfukile minjhani na Kona man na switwa kumbe vuya na mafezula ka weekend ya kuleha mara hayi ni ta recover. Hello? a ku na fizula ra nchumu la na nchumu Ani kumbula na n'wina ku vuya na mafezula. ebo Okay. No, ku hatlisa muhasi I'm not being preemptive to leswi professor va nga ta kumeka va kha va swi hlamusela hi timhaka ta peace mission ya President Ramaphosa to the eastern part of Europe, that is Ukraine and Russia via Poland. Leswi ni nga ta swi vula ka mission liya va nga famba hi yona ni nga yima na vona president loko va vula timhaka ta ku the mission itself was impactful in the sense ya ku va amukeriwile a ku na laha va nga tlherisiwa kona and then va tlhe va yingiseri a vo amukeriwa ntsena va tlhe va yingiseriwa ka leswi a va yisa swona kumbe mavonelo ma vona lama va nga makhoma tanihi varhangeri va Afrika ku ma yisa aka ndhawu liya yi nga na tinyimpi eka nkarhi wa sweswi so leswi ni lavaka ku swi kombisa swinene muhaxi wa mina despite the mishaps which occurred loko flight yi fika Poland hayi leswin'wana swilo swi tikomba swi fambe ku antswa okay loko hi ya ka president ya le Ukraine loko mina ni kha ni landzelela leswi a swi ri ku leswi fida yi nyika swona n'wina vateki va mahungu na switichi leswi swi nga kona swa TV ni vone a negative attitude from the side of President Volodymyr Zelensky iyo va amukela ntsena mara a ri na a predetermined a conclusion ya ku leswi va nga ta ku na swona swi ndleka nga swi amukeli hi yo mhaka na loko kha ku vateki va mahungu va kha va vutisa swivutiso laya a hatla a swi pfala a herisa press briefing liya okay ni hindza ka sweswo ni ya ku heteni muhaxi ni takuseni president Ramaphosa loko va fike in Russia va nga swi vula amahlweni ka president Vladimir Putin instead ya ku va tirhisa rito special operation leyi term Russia yi rhandzaka ku ri tirhisa eka nyimpi leyi nga ku humeleleni va swi vule va nga vuli kan'we va vula ku hindza kan'we kumbe kambirhi va ku this war must stop nyimpi yin'wana na yin'wana loko yi va yi ri kona yi fane yi va na makumu ene ku fika ka nyimpi makumu i kumeka ku tshamiwa hansi ku njekisaniwa ku voniwa ku diplomatically yi nga herisiwa njhani va tlhe va vula the so called prisoners of war vana lava nga tekiwa hi Russia va kumeka va prisoners of war va nghenisiwa va suka a Ukraine va nghena Russia vo fana va tlheriseriwa ka rikwavo ene hi tin'wana ta ti-conditions leti president wa le Ukraine a nga tiveka so ni vona swi ri swa kahle ngopfu leswiya mission liya yi tikomba yi nga boxeketa siku rin'wana mhaka swa hi khumba hina haleni hi le ku durheliweni hi swilo un'wana na un'wana sweswi hi le ku complaineni ku swilo swa durha kasi hi mhaka ku nyimpi liya yi na xiave ka ku durha ka swilo ni kha ni kambe bona president Vladimir Putin va ri a hi swona ku nyimpi liya yo yi ndlaku swilo swi durha hi mhaka ya makwanga ya matikelo pela dyambu loko ntshavo yes no na vona va fane va ta na tindlela ta ku justifya
nyimpi leyi va nga yi sungula yona. Yes, i timhaka ta kunetho yi kumeka yi kha yi tshonelela ka territory ya vona, leswo swi nga hi fikisa laha hi nga kona, mara na vona va fanele va ta na justification yo karhi ya ku kombisa ku leswi va nga ku swi endleni swi kahle. Kulukumba Mandela siku rin'wana i vule leswi muhaxi wa mina ni kha ni tsala, every time it's right to do what is right. Why ni tshaha wolowo na i mhaka ya ku vateki va mahungu van'wana na van'watipolitiki van'wana va le ku kombeteleni ka president hi ti tihu va ku it was a useless, it was a futile exercise kumeka ku yiwe a Russia, but siku rin'wana they are going to eat the humble pie hi mhaka ku leswi va nga kumeka va kha va swi endla le a Eastern Europe swi ta kumeka swi tswala mihandzu siku rin'wana. Muhaxi wa mina ni khense nkarhi wa n'wina. Khensa mina banana siku lerinene ku dya ku engeta inkomu swin'wana 21 minutes ntsena yi bile awara ya 12 nokona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kumbe na hemba hi kona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. hila hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM makombandlela mani nga heti nkarhi hi amukela un'wana mingiseri loyi xikaloveti nhlekani Aye minjhani Butpat? seswameni hi pfukeni n'wina minjhani Hi pfukile. a khensa Ni vulavula na mutswari loyi nga n'wana xikolweni xa Vahlave emugangeni wa ka Ngova. Butpat hina hi na problem, mina ni na problem. ya hayi a ku lo sala ko tani ni ku hina mi vula mani okay mina xiphiqo xa yini Ni na problem tanihi mutswari Butpat. Vana va hina va rhange va ku vana a va tsemi misisi loko va ta xikolweni. Hambi i n'wana wa xisati, hambi n'wana wa xinuna va tsema misisi. Sweswo hi swi amukerile hi huma ka swona. Jikijiki vhiki leri nga hela vana va vanhwanyana va tekeriwe tinopisi xikolweni Butpat. Vana lava nga xikolweni xa Vahlave ku mi byela ntiyiso va le ku tikiselekeni. N'wana loko u n'wi hlambisa nampundzu a ku byela ku mama ni hluvule tinopisi va ya ku ni beni xikolweni. Vahlave yini i primary kumbe secondary I primary. oh okay se va hlupheka hi mhaka yini a ni hi sweswo a ni milawu ya mafambiselo ya xikolo xin'wana na xin'wana yi endliwa hi n'we vatswari swi vula ku nga twanana na sweswo mos A ku twananiwanga na vatswari Butpat. Vana vo lovuya va hluvuriwe tinopisi va ku va ti tekini xikolweni ti le staff room. Va lo vuya va hluvuriwe tinopisi a ku zangi ku nga khomiwa meeting na SGB va ku very sweswi hi humini ka ta misisi se hi nghena tinopisini. Vo lo hluvurisiwa tinopisi vana va ku very a hi informele xikolweni. he va Loko n'wana a vuya kaya kuma va n'wi hluvule tinopisi loko hi vutisa va ku va hi hluvurisini xikolweni va ri a hi uniform. Hi vutisa n'wina ku na tinopisi ta Meruni na hi ku uniform ya xikolo xa Vahlave Meruni va hi byela ku sweswi ku na tinopisi ta Meruni leti n'wana fanelaka ambala. N'wana loko a keriwa misisi Butpat va ala na ku a ba xilayinani xinene maswona leswi swa swikhatani swa ku n'wana a ba xilayinani a swi laveki xikolweni xa Vahlave ku ri vana va tikiseleka. Loko ku ri nkarhi wa farewell Butpat vatswari hina hi mali ya mudende hi ti endlisela vana switayelenyana swa ku a ta ya ka farewell a sasekile. Hi mbhulu n'wana a faneke a ya kerini swilo sweswo mi nga n'wi endlisa wa ntlhanu lowa ku nga na farewell. Ene lexi samarisa ku xikolo la ka Ngova i swimbirhi ku na MK Khambani ku na yona Vahlave Primary School. A MK Khambani milawulawu leyi nga kona Vahlave Primary School a yi kona. kambe lexi xi ni tikiselaku ku swi twisisa sweswi ku n'wina tani hi mutswari mi vilela hi leri nge yini i ku mina ni tiva ku milawu ya mafambiselo ya xikolo yi endliwa hi SGB se loko ku ri ku yi endliwa hi SGB swi vula ku n'wina tani hi vatswari mi pfumerile ku vana va hina heyi a va swi koti ku hlamba misisi nampundzu a va keri mi twananini n'wina tanihi vatswari hi ku loko ku ri ka mi nga twanangi swi vula ku sweswiwani a mi ta va sweswi mi yile hofisini ya principala mi ya hlangana na mutshamaxitulu wa SGB ivi ku kota ku kumeka xitshunxo ka mhaka leyi. Botsa tanani mi hlamusela xin'wanyana mina as an individual loko no ya xikolweni xa Vahlave ni fika ni ku principal nawu luwa wu nga vekiwa wu lo vekiwa wu tivisiwa ku vana va xikolo xa Vahlave sweswi va kera misisi loko va ta xikolweni a biwi swilayina na ku ndliwi nchumu a nga endli SKL n'wana. Okay loko no ya mina tani hi mutswari loyi a nga n'waneni a nga na n'wana laha xikolweni lexi a ni fika ni ku principal leswi a so me ni voni nga ra swi fe va to discuss va ku n'wana luya mana hi tiva ngopfu hi nga n'wi tekeli nhlokweni.
ma swi twisisa n'wana a tikuma kha a tikeriwa na hambiloko a ndle xihoxo a nge landzeleriwa feyirisiwa n'wana or loko a phushiwa famba a humi a famba hi ku mana hi vana nomu ngopfu hi leswi humelelaka xikolweni lexiya vatswari vo tala va na problem ve nge vuli ene lava va yaku vana va vo va hela va treatiwa hi ndlela yaleyo lero na sweswiwani loko vito ra ro pfuta laha yeyi mi hoxe n'wana ngozi ni byeleni n'wina ma n'wi tiva mutshama xitulu wa SGB ya xikolo lexi xa vahlavi a va tivi mina tinomboro ta vona hi na tona tinambara ta vona leya tinopisi hi vutisini ku n'wina va SGB ma hi tiva ku vana va faneke va tekeriwa tinopisi sweswi na va ku a yi se za yi fika ka SGB ni kombela mi khoma tani ni mi tlherisela ka muhumelerisi hi ta kota ku twa ku va SGB va ri yini mhaka yaleyo hi ta kombela ku mi pfuna loko mi ri na tinomboro ta vona hi landza mutshama xitulu wa SGB ni khensile mani okay Sharpses income 0860002543 kambe leswi na swi hlohlotelaka va ka hina hi ku a hi yeni ni mahlweni hi ya tinhlengeletanini hi hina vinyi va xikolo ma vo mhaka kona kambe hayi hi ta twa ku yi famba njhani mhaka yoyo leyi a hi yeneni ka botpita la botpita nhlekani ni pfuke mas hi pfukeni mjhani ni pfukile va nge hlati nhloko mhaka ta mahungu a moni ku swi havahava mo ni nghena ka issue ya Russia mohaxi Afrika hi kona yi endla yi nga ku endleni ka matshalatshala ya ku voice ya yona as a continent voice ya yona yi twala ene badi ra kona hi sungule ku nghena kwa tinyimpi ta Russia and presentation leyi va nga yi endla varhangeli va Afrika a Russia mohaxi a ku ri ku waste ka mali we tried but it never worked Putin swi le kahle ku na nga ku a yi twisisi ku what is the cause of the fight ni tisa nga ku Afrika a yi twisisi ku ku lweriwa yini le mohaxi and Putin u swi le clear I think u zama ku va kombisa ku va twisisa our political situation sweswiwani ku hi byela misava hi kombisa misava ku hi nga swi kota ku lamula nyimpi le Russia swi ti kombini mohaxi ku no a ha ri kule na sweswo a hi se twisisa hina hi ri la ti-oil ti-fish oil Russia yi ri no it's more than that nyimpi ya Russia na Ukraine is more than the swi xotaka Afrika sweswi hi nga ha swi kumiku hi supply liya a yi kuma yona mohaxi it's more than that ene ku divayitana ka Afrika mohaxi i concern hi laya as a delegation ku ri ku na hina as a continent we are still divided on this issue ku na matiko kwala Afrika mohaxi lama twisisaka Ukraine seriously yi endla swilo swa kahle kumbe yi le ka xiyimo xa kahle man'wani ma ku Russia so hi laya hi ri a divided continent therefore nam president wa hina loko a vulavula mohaxi he was just mumbling a ri ku ti lumalumeni laya and I was not convinced ku seriously rito leriya kumbe voice ya mupresident wa hina hi yona leyi a yi ta cinca nqondo ya Putin ku at least a considera ku va a yima nyimpi so kahle as Africa a no ti undermine but seriously we still have a long way to go as a continent ku hi convince misava na ti-continent letin'wana ku we can make a difference in terms ya ku hi yima nyimpi laya a ku va xipichinyana xa great R mohaxi lexi ya ku no we feel we should na grama ya kona mohaxi a yi liya ku we seems to be not having even understanding ya ku no what is it that Russia is fighting for and hi tumbereni mohaxi hi yima na Russia as South Africans as you all know but presentation ya hina seriously a yi understandangi ku ku ri ku what was the crisis leyi nga za yi susa nyimpi laya so a ri kule mohaxi and Africa is so disappointing not all matiko lama nga rhumela vuyimeli kwalaya mohaxi a ku va ti-representatives in some of them a ku nga ri va president to show ku we are not even taking this thing very seriously that was my concern president wa hina a ri kona mara to be honest I mean how do you send someone who's not even the main guy to go convince Putin when nyimpi yi ri on mohaxi swi kombini I swin'wana swa swikhetseketsana swi kombaka ku no we were not even ready as African a ho la ku voniwa ku no we can go and face Putin and he really showed us ku a hi ready anyway ha tiveka misava hinkwayo ku yini Russia hi vekini ra hina rito as a continent but seriously that was not good enough ni yima na DA ku va ku waste mali mohaxi ku waste mali no ka ni nga rhandzi maendlelo ya DA because my exposure ko va just a political grandstanding ya DA in the criticizing of the whole thing but ya ku kona ku vula ntiyiso a swi nga ri necessary ku ya laha na loko a hi leswi endla mohaxi swi endliwe hi conferences swa ti-TV na swin'wana na swin'wana swa ti-internet ku tshamiwini vakulukumba lava va 5 kumbe va 6 va tshami somewhere in Joburg and then va fonela Putin I think a swi ta warranta ku swi teko laha ku za ku yiwa hi za hi va na drama leti hi nga va na tona leyi swa ti-aeroplane and stuff like that mohaxi that was too embarrassing for Africa Number 3 ni khense mohaxi
0860002543 ta bula na Prof Themba Sono andaka loko papahlula fana ma guys va hi byele ku mahungu ya awara yan'we ya ta va yimise kwi guys ejohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika wa vulavula Vupfhumba bya yini mara vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so no vula ku hi suke xitshuvambarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dile ku ya mintirhweni i ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i wa tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suke xitshuvambarini tlhelela xitshuvambarini sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka so mingisela mukata no FM 0860002543 a hi kuti mingisela me kwalong mingisela stitch le shorko eka nhlekani lowu hi nga eka wona namuntlha hi ta ri hi lava ku bula na Professor Themba Sono hi bula na vona laha hi languteka timhaka teti ta rendo leri ra va president kahle kahle a ku yiva mani kweli tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va hi kha hi vutisa toho ka Professor Themba Sono ni vona tiko ra Uganda ku fana sweswiwani va le ku yiseni masocha yo tala le ekusuhi na le ku nga hlaseriwa xikolo lexiya hi le kusuhi na ntsinda na tiko leri ra Democratic Republic of the Congo hi ndlela yeleyo Professor Themba Sono va yime kulunga ku va bula na yena Prof inhlekani nhlekani amshawuza yinkwenu akhensa swinene Prof loko mi tinike nkarhi wa ku bula na hina ku pfuke hoyi Afrika-Dzonga maAfrika-Dzonga va le ku vulavuleni van'wani va ri timhaka leti ta ku matiko ya Afrika va ya a Russia na le Ukraine swi kahle van'wani va hayi a ko husiwa mali hayi hina hi la ku twa n'we no swi kahle ngopfu xo sungula President Cyril Ramaphosa ku endli xo xa kahle hikuva a hlupha hi valungu va Afrika-Dzonga valungu va DA valungu va ti-media ta Afrika-Dzonga a hlupha hi vanhu varhangeli va America na va le a Britain na va le a France na va le a Poland ku ri va wena Afrika-Dzonga na wena President Cyril Ramaphosa mi yima na Russia so manje President Cyril Ramaphosa aungenowa miyeta niya a Ukraine niya na le Russia loko aya a Ukraine a stivile kahle ku ri Ukraine yi nga pfumeli nchumu hikuva ni President Volodymyr Zelensky a nga ti fumi le Ukraine leyi u fuma hi President Joe Biden America na Secretary General Jens Stoltenberg wa NATO na Poland na UK manje a stivile ku ri nga vi na nchumu kambe a Russia a nga yi mari kona ni mingiseri Prof ni mingiseri a Russia President Cyril Ramaphosa na varhangeli va Afrika lava a fambile na vona a va nga yangi va byela President Vladimir Putin ku ri tshika nyimpi yaleyo President Ramaphosa a yi a Russia ku ri a byela ma-America a byela ma-Britain a byela valungu va Afrika-Dzonga ku ri vonani n'wina mi ku yini so the 10 points leti ni nga ti tiseka Putin a nga byeli Putin a byela vaaki va Afrika-Dzonga lava ka nga pfumelani na yena a byela vo President Joe Biden na vo Rishi Sunak va le Britain na President ya Poland ku ri ke hi lani endlile ke ni kombela ku ri mina a ni yimi na munhu that's why a tereka Putin a ku hayi twa ku vava ngopfu hi vana lava mi nga va kidnapper ene Putin va hlamurele kahle a tlhela va kombela ku ri mini kambe a va swi pfumeli sweswo loko Putin a swi vulavula
va lava ku ri tiko rin'wana na rin'wana ri fanele ku ri ri va ehansi ka Amerika. Loko u nga ri hansi ka Amerika u ri nava ra Amerika. So manje matsundzuka ku ri lembe leri ya hundza President Joe Biden u te ri n'wina va AU African Union loko mi ngo fambelana na hina na Amerika hi ta endla ku ri AU na yona yi nghena yi va ka rivandla ra G20. Munhu loyi nga president wa Amerika u yi byela ku ri no endlani so loko mi ku pfumela na leswi Amerika yi swi endlaku hina hi ta mi pfuna. Kasi why vanhu va Afrika-Dzonga namuntlha va nyangatsa ngopfu va dzumba va ku aguwa hi ncini na aguwa hi political program leyi nga endla hi Amerika a yi endlangi hi Afrika-Dzonga a yi endlangi hi 35 countries ta AU leti ndzi nga nghena yi endleli hi Amerika. Amerika a yi nga lavi ti-economy ta Afrika. Amerika a yi lava ku xava the-political support ya the African states. Ku ri loko ngo va na huwa ematikweni man'wani la misaveni ya hina matiko lawa Afrika ngopfungopfu na le ka United Nations va yima na Amerika. So Amerika a yi xava vanhu hinkwavo ku ri va na vona. So lava nga President Ramaphosa u yile ntsena vonani na vo Citizen newspaper there is significant U-turn on Russia by Cyril Ramaphosa. Kuna U-turn leyi President Cyril Ramaphosa a nga yi endla. President Cyril Ramaphosa u vulavule nkarhi hinkwawo ku ri hina va Afrika-Dzonga hi neutral kambe va ku neutrality ya wena a yi lavi. Hi lava neutrality ya wena leyi yimaka na Amerika. Loko neutrality ya wena yi nga ku yi wela hala ka Russia a yi neutrality ya wena yi ta va neutrality loko yi wela hala ka hina Amerika. Hi leswi endlekaka. Prof, mi sungule hi ku president wa le Ukraine a nga fumi u fumiwa hikokwalaho ka yini i fike njhani kwala ka xiyimo xexo Prof? Mativa President Zelensky wa le Ukraine u holoveri ngopfu na Donald Trump a nga si huma xitulweni Donald Trump. Donald Trump a ku mina ni nga teki vafana na vanhwana va Amerika va ya va fela wena le Ukraine leyi masocha a hina a lwela wena. N'wina mi fanele ku ri mi tiyimela na n'wina va NATO mi fanele ku ri mi tiyimela ene mina ni nga hoxi ti-tax ta ma-American ta tikweni ra le Ukraine. Iva manjeni loko a ya a hluriwa ka ti-elections te ku nghena President Joe Biden matsundzuka marito wakwe u te ri yini loko a sungula a ku America is back, America yi win. Manje iva endla yini? Iva loko a sungula ku nghena Ukraine ku ri u nga pfumeli nchumu na leswi Russia yi endlaka. Hina na loko Russia yi ku hlasela hi ta atela ti-economy ya n'wina hi ta mi nyika makhariya hinkwawo leyi mi ya lavaka hi sweswo swi endlaka sweswo. Va se va hoxile $100 billion ka Ukraine. Manjeni ku na xinghezi lexi nge he who pays the piper calls the tune. Loyi a ku hakelaku a ku nyikaku mali hi yena a nga ku byela ku ri cina loko ni ku cina yimbelela loko ni ku yimbelela u nga vutisi ku ri ni cina njhani wo cina wena loko i vana ku byela ku ri cina. So Zelensky u fumiwa a Washington nkarhi wun'wani Washington a yi la ku kombela ku ri tani yi rhumela matiko yo fana na vo Poland, yi rhumela matiko yo fana na vo UK, yi rhumela matiko yo fana na vo France na vo Portugal. Nkarhi wun'wani yi rhumela NATO yi ku endlani so hikuva America hi yona yi controla European Union, hi yona yi controla ku NATO. Se loko mi kha mi vulavula na hi timhaka ta ku yi rhumela matiko yo fana na va Poland, swi vula ku mhaka leyi nga humelela ka vurhumiwa lebyi byi famba na president va ku va va hlwerisiwa le Poland a yi mi hlamarisanga?
no mina nge abantu kusile antava ni va byeri ku ri endlani ku ri mi nga hindzi a Poland loko mi swi kota ti-plane ta n'wina a ti sunguli ti ya straight a Belarus iva ta nghena ka Russia and then loko mi nghene ka Russia mi hetile a Russia a mi ta mi endlela phone ka Zelensky mi manje la ku hi suka a Russia hi la ku ta a Ukraine ke so a ta va dzirile Zelensky ku ri mi nga ti a fanele ku va invitani hikuva ku ya a Poland a va karhi va swi tiva xo sungula hi na munhu loyi va nge hi Wallace Janus loyi a nga dlaya Khizani and manje munhu yalowo is a right winger ku fana na president ya le Poland a nga lakuta nchumu hi lavo va twanaka na vo Russia kumbe na vo China kumbe na vo North Korea and so on hayi loyi a nga tsaka kutani so manjeni a swi hlamarisanga na vona manjeni va ti-intelligence ta Afrika-Dzonga Zuma ni vulavula ku ri hi lava nga le vurhongweni lebyikulu ngopfu a va fanele ku va va swi tivile ku ri ku endleka yini and va tlhela va rhwala na matlhari a ni tiku na va endla yin'wana kwale va tlhela va rhwala na tirhandi timiliyoni leti mi ti vonaka ka social media ku ri na ti-suitcase ti tele hi timali a ku ri timali ta hi tiya kwihi hi leswi manje va hi yimisaka hi swona ke ku ri a va tivi ku ri na va endla president Cyril Ramaphosa a fanele ku va endla ku ri vanhu lava va nga hansi kakwe va yingisela ku ri ku hlawuriwile yena president Cyril Ramaphosa loyi a fanele ku ri a fambisa nawu hayi vona lava a fanele ku ri va endla tinawu ta vona ku fana na DA loko murhangeri wa Western Cape a tsutsuma a ya New York ku hey nyanya vulavula hi Agoa vulavula hi Agoa na mani ku hlawurile hi mani ku ri u fanele ku ri u yimela Afrika-Dzonga kwala ka Agoa kwalani ka ku va DA va kumbe premier wa yima ni thusa DA hi ku premier wa Western Cape aya ku ya vulavula hi timhaka ta Agoa yi na nkoka ku fika kwihi ka hina tanihi tiko na koho swi vula yini leswi nga endliwa hi premier wa Western Cape well xo sungula swilo leswi nga endliwa hi premier wa Western Cape swo ti kombeta ku ri loko DA yi ngo hlula next year iva va veka John Steenhuisen a Union Buildings hi ta va ndingweni lowukulu ngopfu hikuva ni ya fuma hi America ambassador wa America la nga la Pitori la hi yena nga ta byela president ya Afrika-Dzonga loko ndzi ya DA ku ri endla so loko un'wana so America yi nga swi tsakeli so hi lava ku teka ti-policy leti to fambelana na hina a ni ma vona so va tirhisa Agoa leyi ingaku Agoa leyi xilo lexikulu ngopfu a hi xilo lexikulu a hi karhi hi hanya laha Zuma ni mi byela ku ri vanhu va Afrika-Dzonga a hi karhi hi hanya hi karhi hi hlupheka yi nga si ta Afrika yi nga si ta Agoa na sweswi nghenile Agoa vanhu va Afrika-Dzonga swilo swa Afrika-Dzonga a swi xaniseki na sweswi mi la ku hi byela ku ri na swi fumile hi mhaka ya Agoa vanhu vo tala ngopfungopfu valungu va ti-professors la ti-university Afrika-Dzonga va la ku hi byela ku ri hey economic benefits of Agoa economic benefits Agoa hayi an economic program is a political program ya America ku ri yi khoma matiko Afrika-Dzonga ku ri matiko Afrika-Dzonga a very expensive in America loko hi ta ka United Nations America yi vota so hi ta vota so loko hi ya ka ku G20 America yi vota so hi ta vota so America is an imperialist program ya America hi la Julius Malema for a change ni pfumela ku na yena ngopfu leswi a swi vulavula ku ri America yi la ku hi koka hi tinhompfu hi ntiyiso Nemetrel prof Nemetrel se hi ku hetisela ku rendo ra president na vala van'wana nga famba na vo a ku karhi ku huhisa mali kambe ke miri yini hikuva man'wana matiko ma nga rhumelanga va president va vo ku
xikombiso Uganda a nga yangi Yoweri Museveni. Well, xo sungula Yoweri Museveni u vile na COVID-19 kambe nambi a nga ri na yona Museveni a nga ta va yini hikuva u swi vonile ku ri na ku endleka yini. Xo sungula u swi tivile ku ri Zelensky a Ukraine a nga pfumeli nchumu hikuva a nga ti fumi lowu a nga ta pfumela hi America and manjeni Museveni u holovele na America ngopfu hi mhaka ya leswa LGBT sa vona leswi. So u swi tivile yena ku ri swi nga pfuni nchumu and xa vumbirhi u swi tivile ku ri Russia yi nga ka yi nga pfumeli nchumu hikuva a va swi hlamula swilo leswi Vladimir Putin a nga va byela swona hi 2014 endzhaku ka loko Maidana yi hlaserile president ya Ukraine va n'wi susa va nghenisa loyi Zelensky. So u swi tivile ku ri no Russia yi nga swi pfumeli hikuva leswi Russia yi swi vulavulaka a ku na wun'we wa le West loyi a nga pfumela ku ri no swi fanele ku ri swi endleka and loko a nga pfumelanga ku ri swi fanele swi endleka nyimpi leyi ya ta ya mahlweni ngopfu. Nemetwele Prof ni khenseli swinene nkarhi wun'we inkomo Professor Themba Sono va lava hi bela na vona mingisiro Munghana Lonene FM va ri swi tikomba vanhu va le matiko ya le vupela dyambu va nga tiyimiselanga ku twa nchumu lexi xi vuriwaka hi president Vladimir Putin. Se va nge ri loko xiyimo xi te tani swi vula ku nyimpi leyi ya ta ya mahlweni. Ni vona mi kha mi ni bela riqingho hi mutwaneni 0860 002543 tirhisana mathevela tp@sabc.co.za. promotion ya wasawosa ya Specsavers laha u kumaka ntshova wo antswa swinene eka mandlilasi ya mahlo hi 799 ntsena. Xava vukamberi bya mahlo, furemi na tilensi ta vonelo rin'we u vona kahle nakambe. Ina 799 eka mandlilasi ya mahlo. Endzela Specsavers ya le kusuhi namuntlha u kombela ntshova wa wasawosa. Specsavers ya nhlayiso wa mahlo lowu nga durhiki na swin'wana swo tala ku na swipimelo. Xana una ku kanakana loko ku ri mukhuhlwana ntsena? Mahungu lamanene hileswaku u nga kuma ntlhavelo wa COVID kumbe xitlakusi xika lexi ku kuma nsirhelelo lowu engeteriweke. Tsundzuka leswaku COVID ya ha ri na hina. Fonela riqingho ra rihanyo ra tiko eka 0800 029 999. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM i 10 minute ntsena yi nga si ba awara yan'we ku tumingiseni wa mina 0860 002543 mi ri yin'we na mito mi kha mi tisa mavulavulelo ya ku hambanahambana loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta rendo ra president hi ndlela leyi rendo ra president na van'wani varhangeri ku kongoma ku va ku languta ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta ku tisa kurhula exikarhini ka tiko ra Russia na tiko ra le Ukraine. Se i swin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakela ku twa ku n'we mi ri yini hi to loko xiyimo xi te tani le ka 0860 002543 va nga tirhisana mathevela dp@sabc.co.za hi twa ku angula u ku yini eka timhaka to leto leti hi vulavulaka hi to eka 0860 002543 hi ndlela yole a hi ku tumingisana mi nhleka Hayi butat papa minjani hi pfukile minjani ya Robert swin'wana ka Savulana a ngira ka le ya Russia le ya ni vona president Ramaphosa na varhangeri va America va ndle kahle ngopfu lera ra ku ivi ku leta nkarhi va fanele va ye khale mara hambileswi swi nga ri tani va swi endle kahle hi ku na va rhangeri lava va America va ta kota ku swi twisisa ku Afrika hi yoxe ya kota ku hlangana ku hi leswi va swi vulisaka ku ri Afrika yi nga hlangani. Se loko ku ri ku va fambe na va Senegal na van'wana va Afrika va endle kahle ngopfu mhaka ku va kote ku tisa ku va kota ku vulavurisana ku na nyimpi yi nga hela hi ku vulavurisana ku nga ri hi vula ntsena. So ni vona va teke xiboho xa kahle ngopfu lava va solaka na Ramaphosa va ngo n'wi sola hi ku munhu nga vula tshame ku sola mara va ringetile va nga kota hi kona ku ri a hi endleni ku ri hi vulavurisana hina va Afrika hi nga yimeli ma-Amerika va hi lwisa masivona sweswi na professor swi vulisaka swona kambe a hinkwavo ma-Afrika lama va nga ya swi vula yini
ya swi vula ku lava nga yangiki va yele hi lava van'wana ku ka vula a hi nga ta famba hinkwenu se va lava nga hlawuriwa va yimele na lava van'wana va nga ri ki kona so ni vona va teke xiboho xa kahle ngopfu lera ra ku sola hi ta tshama nga ri hi sola mara leswi va nga swi endla emasungulo hi ndlela yin'wanyana lero a swi ri swi ndliwe khale mara hambi swi ri tano sweswi va nga sungula kumbe va nga tlhela va tlhelela ku tiva mani ne metweri papa na khetsa swinene inkom un'wana hi loyi mingiseri nhlekani mi amukela ka munghana lonene enhlekani mnjhani butete papa hi pfukile hi ngo vona na hi pfukile khoso la Bushbuckridge inkom khosi butete ni lava ku ta khuluma hi masipala wa Bushbuckridge ndi le ku ri ndla swa ku mi kota ku ndzi pfuna a ndzi remember na mito khosi ni kombela ku mi vuya hala ka awara liya yan'we sweswiwani hi pfumeleleni hi sungula hi fambanyana hi gondo ri hinga ka roho loko swifuwafuwa swi nge ndlisi swona hi ndlela yeleyo va EFF va humese tsalwa leri a ri vulavula thwi hi timhaka ta ku va ri EFF on Poland detaining presidential security detail and media crew for over 24 hours va economic freedom fighters va tshinya no sola hi swinene ku va Poland yi aleri Afrika-Dzonga ngopfungopfu xiyenge swa va mahungu na lava va vusirheleri ku va kona eka ntirho lowu a wu ri koho le ka timhaka ta ku tisa kurhula exikarhini ka Ukraine na Russia va ku xihahampfhuka lexi a xi rhwele vateki va mahungu na swiyenge swa vusirheleri xi siviwile loko xi fikele Warsaw Chopin Airport hi Ravumune leswi swi nga hetelela swi hikokwalaho ka ku va vurhangeri bya le Poland byi nga pfumelelangi ku vanhu lava va hunda kumbe va chika eka xihahampfhuka ku ringana 24 wa tiawara va nge ri Poland xikan'wekan'we yi kalele na vateki va mahungu hi timhaka ta timfanelo ta ku teka mahungu na timhaka ta timfanelo ta ximunhu eka vakhandziyi na vanhu hinkwavo lava nga tshamisiwa exihahampfhukeni lexiya ku va va akeleriwile ku va va hundzela emahlweni eka riendzo ra ku ya a Ukraine ne le Russia Afrika-Dzonga kumbe hambi swi ri tano murhangeri wa tiko ra Afrika-Dzonga u tsindzisekile ku famba a ri yexe ku ya a Kyiv leswi a swi veka nxungeto wa vutomi bya yena hi ndlela yaleyo leswiwani a swi amukeleki naswoho minjhekanjhekisano ya ku va ku heteleriwa ku tshitshiwa xinduti xa tiko ra hina va ku hambi swi ri tani hambileswi vurhangeri bya president byi nga ri leswi byi va enetisaku bona va tsakisiwi hi leswi swi nga hetelela swi endliwe hi tiko ra le Poland i swin'wana swa leswi va nga swi humesa tanihi va economic freedom fighters tanihi statement lexi va angulaka ka timhaka ta loko vasirheleli va president na vateki va mahungu va aleriwile ku hunda a Poland ku ringana kolomo ka 24 wa tiawara hi yo mhaka Xitsonga xiku i nga dlayi nyoka nduluta hi ku ta micele ta swona ni ta vuya ni mi hlamusela ku swi sukela kwihi loko ri ka mi swi twisisi kambe hi tekeni mingiseri lowu nhleka minjhani mthendelo vanhu pfukeni minjhani papa i bongi Ndlovu lani wa Garankuwa inkomo Ndlovu butpet ni la ku va ni khensa ku va mi hi tisela nkulukumba Professor Sono ku va u kota ku va a hi pfuna ka swa ku tala u kota ku va hi tisa ku humelela yini ngopfu mhaka ka Russia na Ukraine and then xin'wana futhi ni la ku va ni khensa Ramaphosa President Ramaphosa ku va a kote ku va a ya le Russia na le Ukraine because se a ku ta va na problem hi ngopfungopfu mhaka leyi a khwiziwa hi yona ya matlhari se a swo boha ku a ya a kota ku va a basisa vito ra tiko ra hina butped ni ke ntwa un'wana wa tipolitiki a hlamusela last ku tinyimpi ta ku tala leti humelelaka laha misaveni Amerika yi na xiave lexikulu ngopfu mara na mina ni mi yingiserini yi na xiave lexikulu ngopfu butped loko a vo kota ku matiko hinkwawo ma hlangana ma vulavula na Amerika
yi kota ku va yi stopa tinyimpi leti nga kona mi ta tsundzuka bootpack ku na tinyimpi ta vo Iraq, Afghanistan, Amerika ya kumeka ka tona hinkwato ma swona South Africa va vulavula na Amerika ku va yona ka ta ku va yimisa tinyimpi leti nga kona laha misaveni because loko nga za Amerika yi stopa tinyimpi a ti nge stopi i hlamusele mhaka n'wana professor ku hello hello ani swi twa ku va amongolo helelwa vovinyi mara nto va ku vana ku hlamusela ku hlamusela timhaka tin'wana leswi a ni vula swona ku n'wi danya ka ndulu ta hi ku ta micele ta swi vona nkulukumba lowa wa le Poland loyi a nga la Afrika-Dzonga ni tivi hambi tlhelile lowo wo voniwa nandzu wa ku dlaya Khrisani i khala ka kaya mi lava ti-bail a lava ve ri yini leswiya parole mi kha mi ala se mi vulaka va swi voni va ka vona va swi vona va swi vonile hi yo mhaka va te lava loko va fika laha thowe laha mi ri yini 0860 002543 a hi ni Pitori Inhlekani bootpack. minjhani papa Hayi pfukile bootpack. n'wina mi ri Mina president leswi a nga swi endla u endle kahle ngopfu. Ni nga ku mi khensisa swo nga swi endla president. Na va hoxa xiyandla ku parenti leyi ta kota ku yima. Mina na mi khensisa. kambe loko mu ku va hoxa xandla njhani hi ku van'wani ve ri a ku ndlekangi nchumu ene a ku vonaka ku ta cinca nchumu Leswiya swi ta cinca se ku ba a swi nge cinci hi siku lin'we. ni mi twile ni mi twile mixelo mi ni mi twile 0860 002543 la ku ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ya a ka ha ri nhlokomhaka se mahungu lawa hi nga tshembisiwa wona hi papa Hlulani Fanweni Magayisa kusuka kwalano hi ta va hi kha hi ya mahlweni hi bula na wena hi twa ku u angula u ku yini hi ndlela leyi mi nga rivali ku holobye wa timhaka ta matiko ya le handle wa America the Secretary of State Antony Blinken ku vuriwa leswaku se hi hlanganile na president wa le China Xi Jinping le a China a hi mahungu kambe loko va le Afrika-Dzonga va ya a China kumbe va ya kwihi i mahungu kulu twana na muyingiseri loyi i vutise xivutiso xin'wana lexi na mehe ni vona kongeti xi na nkoka a ni swi tivi hikokwalaho ka yini xi ni tlurile laha ka prof a ni fanele ni va vutisile na vona ku mi ri yini hi mhaka leyiwani muhaxi loyiwani i ri yena ntalo Barry White Barry White lowa practice what you preach na se i ri nhlekani muhaxi lexi nga endla ku ri matiko ya Afrika ma pfumelelana kumbe ma tsutsumela le a Ukraine na Russia ku ve na kwala kaya ku na tinyimpi Ethiopia Sudan Congo mara va zangi va phahlela mariyeta swi vula yini xivutiso xa kahle swinene lexi yi sukile sweswi a ku vule ku tshamisekeni hala va Democratic Republic of the Congo na va makhelwani Uganda a ku le ku tshamisekeni a Sudan entiyisi n'we mi ri yini a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa na papa Hlulani Fanweni Magayisa round number 2 xiphemu xa vumbirhi lexi yanakona ku Afrika wa vona va khensile papa Hlulani Fanweni Magayisa na mahungu ya misava ya awara yan'we man'wani mahungu ya ta landzela sweswi nga ri khale hi awara ya mbirhi nhlokomhaka ta koho ku ta va ku ri hafu ku bile awara ya 13 loko hina hi huma hi so ivi ku nghena xipano lexiya xa dzumba na mina xi famba ku ri a hi ngobeni na Mchangani ku ra kamukela London FM ku jana la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na u kuma ku audio streaming ya mukena London FM.co.za mina na famba na Ncindani Eric Mavas miri tinopesi tindla njhani a va hlave a hi se kuma muhumelerisa hi se kuma na nomboro ya SGB volovhe va tima volo na twa hey ve khalangele ku vulave va tima mtshama xitulu wa SGB kumbe wa huvo ya vufambisi bya xikolo xa vahlave va ha ri khotso hi le ku mi laveni va ha ri khotso hi lava ku tiva ku hi mpela mi lo twanana na vatswari na ku mutswari loyi ta vhe n'wi poyila sweswi hi ku a nga yi tinhlengeletanihi mi lo twanana na vatswari ku vatswari va vana va xikolo xa vahlave va fanele va endlisa sweswo va ta va kere misisi va nga mbalangi tinopisi hinkwaswo swoleswo ke mi lo twanana
records hi le ku mi laveni vito ra n'we se hi ri kumini se ku lo sala ku foni ya n'wina mila ka ha ri hava ku network hey kumbe gezi ri fambile hayi va ka Eskom hayi va ka Eskom ni mi bela mavoko va ka Eskom ma ha qhuvile ma ku na vayingiseri la layinini la na ye u ri u la ku ta na tlhelo rin'wana ra mhaka ni nga siya ka yena mani kandiya laha mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula munghana lonene FM makombandlela hi sweswo mi yingisela munghana lonene FM loko na ha vulavula hi timhaka ta ku tatana rikhosa ha mukombela na mani Jane a Rotterdam le ku mi laveni a ni mi kumi ni la ku ta twa ku swi famba njhani ya kha ya hela na yindlu a ni mi kumi nomboro ya n'wina loko ni yi fonela yi le ka voicemail se loko mi kuma nkarhi loko ku be 1:30 ni foneleni hi ta kota ku vona ku swi famba njhani kambe ke ku na muyingiseri hi loyi ni hlekani aye khalanga aye papa mi pfukile hi pfukile hi na nchumu hi ngo vona hayi pfukile akes wala ku dlamba mina namkha dlamba mina namkha an la ku dlambela hala ka masipala hala ka Collins Chavana ti-issues timbirhi mara yo sungula leyi ni lava ku dlamba hi yona i ku va se khomisa tingana loko ku va na siku ra vantshwa ri tlangeriwa ka masipala wa Collins Chavana tikhanselara leti nga hansi ka masipala wa Collins Chavana va tsandzeka ku organize vantshwa va ya twa ku mfumo wu ri yini bazi ri lo famba na munhu wun'we wa chomi ya mina ka tiwadi to fika 7 Buntsu a za a fika le ka Collins Chavana a tlhe a vuya na bazi a ri yexe ku ri hava vantshwa because vantshwa a va byeriwangi ku ta va na bazi leri nga ta le so next time a kombela n'wina tikhanselara swi okay i mani a hakela tibazi leti government a na ku ri ntirho wa mfumo ni vula ku government ka province ka masipala a ni hleketi nga ku it was a provincial event liya a ni liya ya national se loko ku ri ku it's a provincial event ivi n'wina mi ku mukhanselara hikokwalaho ka yini mi ku va khanselara ku nga vi vo va province va nga no a ni list a yi rhumeriwile ka masipala ni vone list leyi kombaka ku bazi ri ta suka Olifantshoek ri nghena Tiyani ri nghena kwihi swi vula ku ri masipala wu engagewiwile ku na transport whether information a yi suka a Vhembe ka district ya Vhembe mara a yi ri kona list leyi komba ku bazi ri suka la ri ta tekela ku hava hinkwato ndhawu ti nga mention la bazi ri nga kuma munhu meza lani vulavula ku one it was just a what committee lo a ringeta ku hlengeleta vana kuma va ava kona a ri famba na hi ri tlhe ri vuya na yena se a ni nga la ku nghena ngo ka yona concern va swi mara yi kahle ku hi vulavula hi yona because hi ku sorry xinghezi a xi tiva ngopfu hikuva i wasteful expenditure se loko ku ri wasteful expenditure himpela vanhu lava va khumbekaka va fanele va byala vutihlamuleri bya ku hikokwalaho ka yini ku huma bazi ri nga tivisiwi ku nga vulavuriwi hi rona swi nga tiveki vanhu va nga yi va nga yi vanhu loko va n'wi vutisa ku khanselara hala ku famba mani khanselara ku cheka patwini loko nga voni vanhu swi vula ku vanhu a va yi vanhu va swi tiva na mara again khalanga yi tlhe yi hi komba ku youth ya hina a yi organized because vanhu vo tala va hleketa nga ku June 16 i event ya ANC June 16 a hi event ya ANC i event ya government vantshwa vo fanele va ti organize va va nyandza yin'we va ta kota ku tiva ku endleka yini mi nge ni yi tshika futhi na revolution yo hi yoxe ya 1976 a hi ya ANC ntiyiso se vantshwa va hleketa nga loko va ka June 16 va ka event ya ANC a ntiyiso leyi lava ku nghena ka yona vona khalanga hi ku hatlisa na ku landzelerisa leyi mi nga tshama mi vulavula na spokesperson xa ANC in the province ya ku le ka Collins Chavani le meyara a ku ri meyara wo khomela na hala ka Sikhukhuni matsundzuka ni vone nga ku spokesperson xa ANC va tumbeli hi rintiwo va chave ku vulavula ntiyiso ku maendlelo ya ANC i ku loko i nga ri kona ka structure lexi tekaku decision i ri amatimbeni wa susiwa va chave ku swi vula na ta mi nyika example hi ta kota ku yi linka na Collins Chavani khalanga hi 2008 loko ANC JZ a heta ku wina a Polokwane conference ANC leyi a yi ri kona ka NEC a yi talele hi vanhu va JZ va recall tatana Mbeki ma yi tsundzuka KZN
minister wa mati lo anga kona sweswi loko Sihle Zikalala a heta ku win as the chairperson i boheke kusuka xitulwini ku nghena Sihle Zikalala. Sihle Zikalala loko a luza ka PEC ya le KZN a nga nghenangi na le ka PEC i boheke ku resigna as a premier ku nghena mani lava nga kona because Duma the chairperson a nga tiyimiselanga ku va premier. A Free State loko Dukwana va heta ku wina as the chairperson ya ANC va boheke ku lava va ri premier va resigna ku nghena Dukwana. So it's a standing order xa khale ka ANC that i procedure leswi nga swi endlisiwaka swona se lata swi nyika ka Collins Chavani ku ka Collins Chavani a hi ri na after the whole former mayor mo wa vona u tlele ku rhola Big Mos loko Big Mos va hundzile misaveni ku nghene mayor lava nga kona sweswi. Then kuyiwe ka nhlawulo wa RC wa region ku hlawuriwa switulu leswi nga si ba Big Mos na van'wana. I'm told ku the current mayor lava nga kona ka Collins Chavani a va humelelangi le ka top 5 leyi a va lwela xitulu xa valwela whether it was a deputy secretary or what mara a va humelelangi ku na loyi a nga humelela. Then nkarhi hinkwawo ANC a yi swi lavi ku munhu a nga va a mayor a nga ri kona ka RC. Reason i ku ri crucial decisions ti tekiwa ka RC. Loko sweswiwani vo fika va teka decision ka RC va ku ya ka nhlawulo n'wina timeyara hinkwenu a ni ri vandla swona a ni tshama ka RC a ni tshama ni ya ka structure xa RC. I'm just giving example. Va ku ya ka nhlawulo wa 2024 hi kombela ku hinkwenu n'wina mi nga timeyara mu humesa madithendara mi nyika vakhalanga loko va heta ku tikuma tithendara teto va ta nyika organization yi rhana nhlawulo. I'm going to challenge it loko ni nga ri kona ka RC ni kumbe mi nga ni byeli mi nga ni nyiki that instruction. Va avoid sweswo se spokesperson xa nhlangano va xa le Limpopo va tsandzeke va tumbela hi rintiho va endlekaka ku hava swilo swi nga tshama a tiko ra South Africa is an interim mayor ku ve munhu i hlawuriwe hi council ya masipala a swi kona swilo sweswo a va fanele vo leta va ene maviti manharhu lava nga va kombela ka RC ku yini ka province a yi dictate ku hlawula mani. RC ta va nyika maviti ya nharhu yi tlhe recommenda ku hina hi lava mani se ni la ta ku teka task sweswi wona khalanga loko tatana Mielani lo ambalavula hi vona vo ka va nga vi meyara ya Collins Chavani going forward loko ka maviti lama manharhu vo ka va nga ri kona ni and va tlhela va nga vi meyara Collins Chavani nkarhi lowu taku loko swi ta announce-iwa a ni kombela ku wena na Sivara Ncindani ya dya chicken dust ni mi xavela chicken dust. Sorry sweswo hi ku ani sweswi ku nga ri khale ANC tani ka xiboho a hi nge swo vo ka va nga vi meyara sweswiwani. Se swi vula yini swi vula ku hina hi ta rindzela loko se ku ya hlawuriwa hi 2025. Ni vula sweswi swi endle ANC nga teki xiboho ANC kombele maviti ya nharhu sweswi that decision will be taken. Ni vula so okay se n'wi mi vula ku chicken dust i ya ka mavhiki lama ANC yi nga ta vulavula hi yona. Nga ta vulavula hona le ka Collins Chavani ku who is the mayor se ni tiyisisa leswo swa ku matimba ngwenya i mati khalanga va swi tiva na vona ku as long as ene matimba ya comrade i structure xa RC whether PEC loko i nga ri kona kwalani va ku tekela decision because ANC sweswiwani yi dila hi mitlawatlawa ku na ti-faction loko nga ri kona ka faction leyi nga matimbeni va ku susa because it have a stumbling block. Bye bye. Thank you. Income 0860002543 ai ku tumi serama ai ku tumi serama 0860002543 hey yeah sit in one cause but minjani ikona minjani na va ri chimbufe cha mpakazela cha mukwai na musuku hi swona hi sweswo but hi nga se u vona no u vona mukwai wa ko i ka mukwai insimbi insimbi na nsuku ya insimbi na nsuku umbayini wa khale wu ri kona wu feswa khale ngopfu no leswo minkarhi hinkwayo loko ni tsundzuka ku na nkulukumba n'wani a ku themendela ngopfu ni nga navela ku va muhaxi hi mhaka yena Nchaveni Russell Mashig Rasmatas yeah no inkomo mirin'we budget a ni tivi ku ri hi hina ntsena mina na n'wina hi fambaku na minkarhi na mi ni tsakise ngopfu loko nongonoko lowu sungula mi vulavula hi nongonoko wun'wanyana wu nga ka thelevhixini
se nongonoko luwa botpet hi ku ya hi mina loko ni wu langutisini mostly ya vanhu lava va nga va tisaka swidzidziharisi la South Africa 90% ya vona i vanhu vo huma handle va kha va tirhisa vanhu va la South Africa. Yes. So meaning varhangeli va hina a va hava tithelevhixini a va swi voni swilo leswiya na. Why ni vula leswi? Phela swi tikomba kahle ku ri hina a hi ti dlayi hi hexe ho dlayiwa hi vanhu vo huma handle va te hi xikongomelo xo hi dlaya anavhele. Phela swilo leswiwani loko ri ku va hi languta minongonoko liya a va fanela va ya tshama hansi hi ku veni va hi vonini situation ya so. Va ku a hi amendeni milawu lavo huma handle why va nga sunguli va tlhelela kaya va vuya kahle hi kha hi swi tiva ku ri va ta ku ndleni ka yini. Ma swi vona? Because this thing ya swidzidziharisi botpet clearly ya dlaya and hi le ku va dlayeni vanhu hi va langutini and va kha va dlayiwa hi vona va lavo huma handle. Ma swi vona? And hi le ku swi voneni ku ri va dlayiwa hi vona they are exposed now unless loko ri ku na varhangeri va hina va nghenelela ku ri swidzidziharisi leswi ya mahlweni that's why va nga vulavuli nchumu hi swona. No, ai na mitwa la chimbu phela ni mitwini. Hey, ya ka tika na khensa swinene loko mi yingiseri mi tisa na tlhelo re rin'wana mi nga na rona. Okay, doctor. Khensile bota mina 0860002543. Wewe uri yini un'wana hi lo mi yingiseri nhleka? Ayo minjani? Ipfukini n'wina minjani? Ipfukini. Ina. Ka timhaka ta ku yini vurhangeli bya Afrika ku katsakanya na president wa hina a swi fanerile ku vaya loko tatani Thembu mi dzokisiwa gaweni mi ri dzokela yini mi dzokela ku mi ta ri tirhisa ende li ta tirhela leswi n'wina va nga mi dzokisela swona. Ana u ta zama ku hlamusela ku South Africa hi hina lava hi nga vanhu lava hi endlela ku example ku South Africa yi lwanga ene ko tala ngopfu va hi mema ku hiya hi mhaka hi hina hi xiximiwaka swinene hikwalaho ka ku ka hi nga lwanga swi endle ku na valungu va tshamiseka va kumeka va ri kona leswi nga nyika matiko a misava hinkwawo leswaku vanhu loko va languta ku hava vanhu lava nga hlupheka va tsutsuma hala na hala hi ngo va hi hlupheka sweswo hikwalaho ka ku vanhu hina hi tsandzekile ku khoma xigele xa hina laha hi jelaka kona loko yi ri ndichi. So hi swona leswi ni swi vonaka ku South Africa yi va yona loko ku ri ndichi ku nga ri phayi ndichi yona phayi ndichi toleta ti jela vo bava ka kwalani hi tsandzekile ma swi vona ku ka swona futhi yona South Africa ka nkarhi wa sweswi a ya ha ri na ntshikelelo ku va i fanele Putin loko a tala a khomiwa ene loko ku fanele a khomiwa wa yi nkarhi lowu hinkwawo a va nga vuli ku a landziwe ya khomiwa va lava hi karhi ku nga na conference la South Africa va lava ku ta va lava ku hi tikisela se president kwalaho loko va tshama stadi xa swo wa hi swilo leswi swi ta nyika tikile mo ni rhamba van'wani va Afrika hi famba na vona va ta kota ku hlamulela na vona swa fanela sweswo ku hi swi endla sweswo leswo South Africa yi fambile tsele ku tlanga hi mali hi nga swi vulavula a hi vulavuleni mara van'wana fanele swi twa ku va ka va yimela tiphati ta vona a hi ku va vulavula vona tisi na vona va nga ta endla nchumu ene vona va ta chava ku chava swi va wena kambe swi nge koteki ku hi swi tiva thwiko a va ta chava mo hleketelela swo yima ni mi byela ku hanhleketeleni hina ti-cohesion municipality la South Africa va hetelela va nga ndlangi na nchumu va nyikiwa ti-municipality va ku tifumeni leti va tsandzeka va tlhela va pfumala no recommend ku why va karhi va tsandzeka bona va lava gada ku ANC ku endla yini ANC va nyiketa ku hi leti ndhawu mu nga lunghisi va tlhela va dya mali va jika ku ANC ku ri ku va nga dya leyo tala mali se va tsandzeka ntu yin'wana siku rin'wana mi yi vula kwala ya tibiliyoni hamba wele ma tibiliyoni ta kona loko va ku
ku resigna un'wana wa mayor loko swi nga se heta masiku manga wa kuma ku mali ya yi dyiwile munhu loko a resigna vona va le ku tekeni ka mali nemetwe se ni kombela ku mi siya na rito rin'wana ri no a ni swi tivi ku mbula njhani a hi manana i manana se ni la ku twa ku swa a ni va n'wi twa a ku mina ni michangani hi mitsonga se un'wana a ku mina ni michangana ni mitsonga se ni byele hinkwalo ku hambanisa swilo sweswo ku fanele ku va na rihisi leri nga ta ka hi nga hlangani kona se mi sungula ku polotika wena a hi ku timingisela mina 0860002543 khosa minjhani butpet hi pfukile minjhani n'we hi pfukile mani mi twala mi ri hofisini ya kahle ya manyunyu mani hayi kwala xilungwini ne mi tweli khosa mi ri n'we ya mina ni la ku ri la hi municipality wa hina wa Bushbuckridge hina ti le ku kayakayeni mati butpet masayiti ya vo Engine Court emazembeni vo area I think se swi landza n'hweti vumbirhi a ni tivi ku xihoxo xi le kwini mativa kambe va ri yini vakhanselara van'wini va ri yini va masipala ku mi byela ku hikokwalaho ka yini mi laha mati va ta mi byela ku yini ya lexi nga kona minkarhi yo tala mi kuma ku va ta vula ku ku na ku onhaka ko karhi ku nga kona but loko langusa masayiti man'wani mati ma le ku humeni loko hi twa lambeni ene swa vava because ku vona vanhu lavakulu va landza mati eminkoveni swa tika and loko nga ri na mali a ku hava laha u nga ta ma xava kona swi le ku tikeni masayiti lamaya loko mi swi kota mi zamela ku vulavula na vona hi le ku ringeteni ku lava ku lava ta haxa kweli ka endlanyana embizonyana ya Afrika wa Vulavula leyi aka masipala wa Bushbuckridge hi le ku swi kunguhateni swoswo leswi ku na mintlhontlho yo tala leyi loko hi fanele hi sungula mina na muhumelerisi hi jikajika na Bushbuckridge liya hinkwayo hi vona ku tiko leri ri njhani ivi kusuka kwalano hi endla nongonoko na vaaki na vamasipala ni themba hi ta swi endla ku nga ri khale ya because loko mi endla tani swi nga pfuna hi ku ya hi mina because nkarhi wun'wani mi kuma ku vanhu lavakulu va nga le kaya va chava no vulavula swin'wana loko ku wa vulavula va jikisa marito hi ndlela ku nga ri kahle u hetela u chava no vulavula leswi swi faneleke swi vavaka etikweni ma swi vona kuve hi ku tiva ka mina mani Sylvia a va tirha hi ku tiyimisela ngopfu mani tshame hi ya hi ka ntirho wun'wani va hi rhambile va tikomba ku va tiyimisela